Kitabu cha Esita mriango ni wa 5 mrira wa kwanza hadi wa 18. Vikara baada ya kufunga zo siku tahu, Esita wavala nguoze za kitawali na achenda ima wo muhala wa ndani wa nyumba ya mtawali. Muhala were umbere za ho hatu arihokala akikelesi mtawali. Wakati huo ye mtawali were akikelesi zulu za kihiche cha kitawali kulola wo mlomo waho arihokala. Kona mtawali arihomona Malkia Esita aimire kahiza wo muhala wa ndani tu, Esita akakubalika mberezi kwa utu uo akimgolozera wo mdatawe wa dhahabu ariwokala adza ubirira, na Esita akisongera hehi akioguta yo etsa. Esta arihoguta uriaho mdata, mtawali akimwamba, unani Malkia Esita? Unamala nikwendereni hata ukamala nusu ya utawali wa kwangu nindakupa. Esita akimwamba mtawali, kala vinakufaha vivirero uwe na Hamani nzoni kaiza sherehe niziyo kutayarishira kujonajo. Mtawali akiulagiza ahumikie akiamba, haya haraka mumrehe Hamani here Esita adzijonena. Bavijo mtawali na Hamani machenda kaiza sherehe iriokala izatayarishwa ni Esita. Bai mariokala makunani ye mtawali akimuza Esita, hai unamala nikupeni hata ukamala nusu ya utawali wangu kiza nindakupa. Esita akimzigizia mtawali akimwamba, utu ni umalao niu chamba ninakubalika mberezo uwe mtawali na utayari kunipa na kunihendera kila ni malacho machero uwe na Hamani nzoni kaheri kaiza sherehe nindiyo mtengenezera, nami nindakwambira joni malasho. Bai siku hiyo Hamani wambola nyumbani ba mtawali kuno anaraha sana moyoni mwakwe, ela rahai kaitoere bule, maana arihofika ko muviriani na kuona kukala Mordekai karungarara hedu katetenywa niye wamtsukirirwa Mordekai sana, ela hata visho akidzizulia achenda nyumbani kwako. Arihofika kuko akiaiha asenaye hamwengana mchewe Zereshi akiwatalira zulu za nguma ya utajiriwe, na ana anji akilume ariokala nao, na ariaho mtawali arijomwanula na kumhendia akale mbomu zulu za ahumikie angine os. Kidza Hamani akiamba, na zaidi ya jose Malkia Esita adzatengeza sherehe na akaniha mimi tu na mtawali, kiza adzafiha kaheri mimi na mtawali fendekai za sherehe nyingine andiotengeza machero. Ela vivi jose kavina maana kwangu, kala nindaenderera kuona riyahudi rifaro Mordekai rikelesi homuviriani wa nyumba ya mtawali. Kona mkaza Hamani na asena Hamani makimwamba, tengeza muhi wa kimo cha futi 500 kukicha na madzacha, wende ukanene na mtawali kukala Mordekai alagbe zulu za muhi uo. Akikala Mordekai adzalagba ndakwenda shereheni na mtawali na raha. Maneno gaga gamfaha Hamani na akilagiza uo muhi utengezwe.